N'amakuru ababaje n'inkuru y'icamugongo itugezeho muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 25 ukwakira 2024 mu mujyi wa Kigali. Ibintu ntabwo ari byiza, ni inkuru yahamuye abagiye batandukanye, benshi kubyakira byabagoye, kumva ko umuryango watakaje abana babiri harimo imyaka 4 n'uw'imyaka 3, kandi abo bana babiri umwe ni umuhungu undi akaba ari umukobwa. Urumva rero kubura umwana wawe w'umuhungu n'umwana wawe w'umukobwa birababaza kandi biteye n'agahinda. Urumva rero no kugomeza gusengera uwo muryango kuko urababaye cyane. Rero murabizi muri iki gihe cy'imvura abanyarwanda benshi bahora bagirwa inama yo kureba ko amazu yabo aziritse atazatwarwa n'umuyaga, bakareba koko niba amazu yabo ataracengerewe n'amazi, kuko mu bihe by'imvura murabizi ko akunda kuba impanuka nyinshi cyane ziturutse ku mvura, rero zigatwara ubuzima bw'abagiye batandukanye. Rero ni nk'ibi byabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata. Urumva rero birababaje cyane kubura abana babiri, kandi nyine umuryango ubusigaranye icyuho gikomeye cyane. Ibi rero ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye tuje kubabwira byinshi kuri iyi nkuru. Icyo tugusaba natwe ni kimwe gusa, no kuba rero munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa se abone, uhite ukandaho n'akazugira kaza nako ntugasige nako uhite ugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Reka twitse gatonya ubundi tuze tubabwira icyo polisi y'u Rwanda yasabye abaturage, icyo abaturage nabo batangaje. Ese uyu muryango waba wifashe gute muri ibi bihe bitoroshye nyuma yo kuvamo abana babiri? Ese kuri ubu abaturage bo basabiye icyo uyu muryango? Rero nimujye kure kugira ngo tuze tubabwira byinshi kuri iyi nkuru, kandi turagusaba ko iyi nkuru yose uza kuza kuyumva, kuko nibwo uza kuza gusobanukirwa byinshi twagiye tubategurira. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Birababaje kandi biteye agahinda rwose kubura abana babiri, uw'imyaka 4 ndetse n'uw'imyaka 3. Birababaje. Uyu muryango uherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata, rwose mu kagari ka Nyamabuye. Urababaje kuba wumva ko abana babiri bavuye mu muryango. Urumva umuryango wasigaranye icyuho. Abantu benshi batandukanye bakomeje kugaruka kuri iyi nkuru bihanganisha uyu muryango wabuze ababo. Polisi y'u Rwanda nayo nuko nayo yihanganishije uyu muryango, kuko ntabwo byoroshye. Urumva uyu muryango uri mu gahinda gakomeye cyane. Rero iyi nkuru y'icamugongo, iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza bagiye batandukanye bose hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatuye muri uyu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Yabaye muri rukira rwo kuri uyu wa 4 tariki ya 24 ukwakira 2024 nibwo inzu iherereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gasyata akagari ka Nyamabuye mu mudugudu wa Nyakanunga yarudukiwe n'umukingo mu bantu 4 bari bayirimo, hapfamo abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 3. Abagiye batandukanye bose bakomeje kugenda bihanganisha uyu muryango wabuze ababo. Rero bamwe mu baturage bari ahabereye impanuka batangarije itangazamakuru ko bashenguwe n'ibyabaye, banyakwigendera baburiye mu buzima, kandi ko byabereye bamwe isomo ryo kujya bubaka inkuta zikomeye banita ku mazu batuyemo niba atarinjiriwe n'amazi ku buryo yabagwa hejuru mu gihe cy'imvura. Aba baturage mu gahinda kenshi, mu mubabaro mwinshi, nabo kuvuga byari byabagoye. Bagize ati twashegeshwe cyane n'ibyabaye, banyakwigendera baburiye mu buzima, byadusigiye isomo rikomeye ry'uko dukwiye kujya twitwararika aho dutuye, tukamenya niba aho dutuye hatekanye kandi hubatse neza, kuko
twababajwe nuko bano bana babuze ubuzima kandi urumva bari abana bato, bari abana bari kuzagera kuri byinshi bigiye bitandukanye. Umwana ni umutware mugani w'abantu bagiye batandukanye nuko bagenda babivuga. Abaturage rero kandi bakomeje bavuga ko umuryango wagize ibyago ukwiye gufashwa yaba mu buryo butandukanye burimo gusanirwa inzu ndetse no kuwufasha guherekeza aba bana ba nyakwigendera. Iyi nkuru rero ibabaje, iyi nkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, yaje inashimangirwa n'umuvugizi wa polisi mu mujyi wa Kigali CIP Werarisi Gahonzire, aho yahamirije itangazamakuru avuga ko bayamenye mu gitondo saa 11:45 ko impanuka ikimara kuba, kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze bahise batabaza polisi ko hari abantu bagwiriwe n'umukingo. CIP Werarisi Gahonzire yagize ati nibyo koko mu rukera rwo kuri uyu wa kane nibwo abayobozi bo mu nzego z'ibanze baduhamagaye batubwira ko hari urukuta rwagwiriye inzu yari irimo umuryango w'abantu 5, hakomerekeramo abantu 5, umugabo n'abana be 3 ndetse n'umudamu utuye mu nzu bibangikanye. Bose bahise bajyanwa mu bitaro bya Muhima biherereye hano mu karere ka Gasabo. CIP Gahonzire washimiye abaturage batabaye barimo Croix Rouge ubwo habaga iyi mpanuka, yaboneyeho kwihanganisha umuryango wabuze ababo ndetse anifuriza abakomeretse gukira vuba, anasaba ko muri ibi bihe by'imvura abaturage bagomba kwigengeserera banirinda kubaka ahantu hashira ubuzima bwabo mu kaga nk'uko bano bantu b'iyi nkuru y'icamugongo yari imaze gutaha mu muryango wabo. Ati ni ibintu bibabaje kandi turagomeza twihanganisha uyu muryango wabuze ababo. CIP Werarisi yagize ati turihanganisha umuryango wabuze ababo kuko ni igihombo kuri bo ndetse n'igihugu muri rusange. Turashimira abatabaye, ya abaturage, abayobozi batandukanye ndetse na Croix Rouge Rwanda. Ubutumwa ku baturage nuko buri wese akwiye kwitwararika cyane cyane mu bihe by'imvura, hanirindwa kubaka ahantu bashira ubuzima bwabo mu kaga no guhoza ijisho aho batuye tureba niba hatekanye, inkuta zitarinjiriwe n'amazi, kugira ngo dukomeze turwanye iyo manuka iterwa n'imvura. Mu bahise bapfa bakigera mu bitaro bya Muhima n'umwana w'imyaka 4 ndetse n'uw'imyaka 3. Ibikomeje kugenda rero bibabaza abagiye batandukanye, aho ubuyobozi bwagomeje bugira inama abaturage ko bagomba kujya birinda kubaka ahantu hashira ubuzima bwabo mu kaga, kandi abantu benshi bagiye batandukanye bukomeje kwihanganisha uyu muryango wabuze abana babo. Kubura umwana w'imyaka 4 n'undi w'imyaka 3 ni igihombo gikomeye kuri uyu muryango ndetse n'igihugu muri rusange. Naha rero natwe dusoreje aya makuru yacu y'uyu munsi. Icyakora niba ari ubwa mbere dusuye, nyarukira munsi y'inkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, uhita ukandaho n'akazugira kazana ko ntugasige na kuti ugakandaho. Icyo gihe uza gushimanya yuko ugiye kujya uwa mbere mu kubona amakuru ndetse n'ibiganiro tugenda dutambutsa hano kuri KN Radio. Mukomeze mugire ibihe byiza, Imana igikomeza ibarinde, kandi natwe twifata turihanganisha uyu muryango wabuze ababo.